adatangwa n'abantu nabe kuri mwe. Amani ambayo haipanakiwa na watu iko. Nari muzi ngo amahoro adatangwa n'abantu nabe kuri mwe. Sema amani ya Kristo iwe pamoja nanyi. Amazina yanjye ni Irebere Pastor Nsanzumuhire Emmanuel. Jina lake Nsanzumuhire Emmanuel. Hanyuma rero ndi umushumba wa Methodist. Mchungaji kwa kanisa la Methodist. Hanyuma rero ndi umwana w'Imana. Mtoto wa Mungu. Amen. Amen. Imana uyu munsi yagukunze. Leo Mungu amekupenda kubera ko yakuzanye hano. Jo amekualika kufika hapa. Reka nsubiremo. Acha nirudilie. Imana yagukunze kuko yakuzanye hano. Mungu alikupenda kwa kuwa amekuleta hapa. Iyi Imana yakuzanye mu rusengero. Wakati Mungu anakuleta kanisani, ujye utekereza ko hari abandi bari muri buwate. Kuwa na tafakara kama wengine wako kubuwate. Ujye utekereza yuko hari abandi. Kuwa na waza kama kuna wengine bari gukubitwa utuduhanga twose batumenaguriye mu nzira. Bako napiga na hizi sura zote wamezi. Kubera ubusinzi. Juu ya ulevi. Amen. Amen. Ni utekereje icyo kintu warabaye yo nkange zamurira Imana. Kama umewatia kile kitu rudishia Mungu utukufu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa mbere twaganiriye ijambo rikomeye. Siku ya kwanza tuliongelea neno ya nguvu. Twaganiriye amagambo akomeye. Tuliongelea maneno ya nguvu. Nubundi niyo tugiye gucumburira. Jo yenyewe tena tutarutilia. Tugiye gusoma igitabo cya Yohana. Tutasoma kitabu cha Yohana. Igice cya 15. Sura 15. Turaza gusoma duhereye 4. Tutaanzia kwa mstari wa 4. Sote tukisimama tukiheshimu neno la Mungu. Reka dusabe nimuvandimwe kuva kuri neno yacu niba yahageze hasi. Acha tusimame sote tuheshimu neno la Mungu kisha ndugu tukia jumla atusomee. Kandi nundi wamutanga nawe yakorera umugisha tugasanga. Yohana igice cya 15 turahera ku murongo wa 4 hanyuma dusoze na 7. Mstari wa 4 hadi 7. Murakoze kubaha Imana. Oya nundi wahageze yasoma fa wahabonye. Yes. Usoma mu izina rya Yesu. Amen. Yohana igice 15. Umurongo wa 4. Yego. Mugume muri nge. Mugume muri nge. Nanjye ngume muri mwe. Nanjye ngume muri mwe. Nkuko ishami ritabasha kwera imbuto. Nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo. Bitagumye umuzabibu. Bitagumye ku muzabibu. Niko namwe mutabibasha. Niko namwe mutabibasha. Nimutaguma muri nge. Nimutaguma muri nge. Amen. Komeza ugeze 7. 5. Nige muzabibu. Nige muzabibu ukuri. Namwe muri amashami. Namwe muri amashami. Uguma muri nge. Uguma muri nge. Nanjye nkaguma muri we. Nanjye nkaguma muri we. Uwo ni we wera imbuto. Uwo ni we wera imbuto nyinshi. Kuko ni ntacyo mubasha gukora. Kuko ntacyo mubasha gukora. Mutamfite. Umuntu utaguma muri nge. Umuntu utaguma muri nge wafate cyane. Ajugunywa hanze. Ajugunywa hanze. Nk'ishami ryumye. Nk'ishami ryumye. Maze bakayateranya. Bakayajugunya mu muriro. Agashya. Nimuguma muri nge. Nimuguma muri nge. Amagambo yanjye akaguma muri mwe. Musabe icyo mushaka cyose. Musabe Imana icyo mushaka cyose. Muzagihabwa. Amen. Nakiririza ijambo ry'Imana. Nakiririza ijambo ry'Imana. Kuwa mbere. Siku ya kwanza. Mani humugisha umuntu nzamuriyirishwe. Haleluya. Amen. Kuwa mbere. Siku ya kwanza. Twize icyigisho kivuga ngo mbese muri ye system. Tulijifunza somo ambalo inaitwa sema eco system. Twaravuze ngo amen. Umuntu wese uri muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kila mtu yote mwenye iko mu nchi ya Rwanda. Afite indangamuntu ye muri systeme y'u Rwanda. Iko na identity yake mu system ya Rwanda. Turavuga ngo nta muntu n'umwe wabona ikiciri. Tunasema hakuna hata mtu mwenye anaweza pata cha mituweli. Hakuna mtu mwenye anaweza pata. Niyo waba muri Rama. Hata ukwe murama. Ntabwo bakuvura. Hawezi kutunza. Utari muri system. Hauko mu system. Niko twize. Ndio vile tulijifunza. Turangije turavuga ngo. Kisha tukasema. Imana yatanze muri yabwenge. Mungu mwenye alipana ile akili. Ntabwo we yabwiyimye. Hakujiima ile akili. Turavuga ngo. Tukasema hivi. Imana nayo. Mungu naye. Abayikorera. Wale ambao wanamtumikia. Baba muri systeme yake. Wanakuweka mu systeme yake.
abantu bakorera Imana batu banatumikia Mungu baba muri systeme ya Yesu, banakuwa mu systeme ya Yesu. iyo utari muri systeme ya Yesu, wakati yako mu systeme ya Yesu, iyo upfukamye usenga, wakati unapiga magoti uko naomba, na kugaragara muri systeme ya Yesu, hauonekanake mwile systeme ya Yesu. iyo niyo mpamvu ya mbere, ile ndio sababu ya kwanza ituma usenga, inaweza tu unaomba ariko ntihabibinduka, na hakuna mabadilisho. iya mbere ya kwanza ntabuzwi muri systeme ya Yesu, haujulikane mu systeme ya Yesu. Ili jambo dusomye, hii neno ambalo tumesoma, ndavuze ngo Yesu niwe muzabibu w'ukuri. Maandiko mesema Yesu ndio mzabibu wa kweli. Hanyuma twebwe turi amashami. Kisha na siye tuko matawi. Haleluya. Amen. Nero ngo ishami ryose litari kuri uwo muzabibu, yenye haibane kwa ile mzabibu, ikigaragara ntabwo rijya ryumva amazi yo mu misi. Kia kuonekana haisiki yake maji ya misi. Amsikie. Ikigaragara kia kuonekana umuzabibu y'ukuru y'amazi, wakati mzabibu unakokota maji, amashami matawi atari kuri uwo muzabibu yenye haibane kwa ile mzabibu, nagatoha hainene pake. Ntago bakumvisha. Amuelewa. Haleluya. Amen. Mbese igiti, reka tuvuge umuzabibu, tubureke tuvuge voka. Acha tusiseme mzabibu, tuseme avoka. Avoka igiye kuyanga, wakati nataka toa matunda, irabanza igatohagira, inaanzaka kwanza inanenepa, kuko imizi yayo, mizizi yake ikurura amazi, inakokotaka maji, amashami gagatohagira, matawi inanenepa. Nuri muri Yesu, na mwenyeko mu Yesu, na wakurura amazi muri Yesu, na nakokotaka maji ndani, hanyuma ubuzima bwe bugatoha, kisha maisha yake hanyuma utari muri Yesu, mwenye haiko mu Yesu, aragenda kuma, anaenda kana kauka. None uri he? Kisha uko wapi? Bagire ngo batwicunde. Amen. Acha wafembie tuchunde. Haleluya. Amen. Pita makuru, nina habari, nakijijwe abantu babacunda, niliokoka na watu wanabachundaka, nyizwa abantu babakubita gutya bakagwa, nikaokoka na watu wanapikaka hivi wanaanguka, ariko bagapfa, lakini wanakufa batarabona Yesu, na habayamona Yesu, kubera yuko muri bo ndani mwabo batigeze bamushaka, habakuwahi kumtafuta, ntabwo bagiye muri connection, habakuingia mu connection y'amaraso ya Yesu, ya damu ya Yesu. Umuntu uri muri connection ya Yesu, mwenyeko mu connection ya Yesu, umuntu uri muri connection ya Yesu, mwenyeko mu ile connection ya Yesu, amababi ndiyuma, matawi haikaukake. Tubaye abakecuru dufite imyaka 30, tunakuwa bazehe na tuko na matranta, ariko Imana niyo yabingome, lakini hata wasenga imyaka 10 hata Mungu itaraguhana biswi. Mungu unaweza omba miaka 10 na hayakupatia hata biswi. Tekereza. Tafakari. Amen. Amen. Birivuga iki? Biblia inasema nini? Ngo niyo narusha abantu banjye, hata nitesa watu wangu, ndabababaza, na watesa kabisa, ariko sinzabababaza byiteka, lakini sitawaumiza paka mwisho. Niyihe mpamvu? Nini ndio natumaka uhagaze muri iki gikombe, unasimama kwa ile uri mu systeme, kwa musysteme gani? Ninde muntu? Nani mtu ukontorora ubuzima bwawe, ambaye anakontrola kama maisha yako? Ni Rusoferi cyangwa ni Yesu? Ni Rusoferi ama ni Yesu? Tekereza neza. Tafakara mzuri. Nababwiye ngo ntiwabona passport. Nimemwambia hawezi pata passport. Ambere nigeze njya kwandikisha passport. Turi ya kwanza nilienda andikisha passport. Irembo ryari litaraza. Rembo ilikuwa hayakuya. Ndaandikisha. Nikaandikisha. Nishura amafaranga. Nikalipa pesa. Ngeze ku migration ku karere. Wakati nilifika ku immigration, barambira ngo ndikubona muri systeme yawe hari akantu katarimo. Ugasubira yuko kugashaka. Mu systeme yako hakukuko kitu kenya kako. Nenda ukatafute. Ndagenda njya kugashaka. Nikaenda nikatafuta. Barambira ngo mbwira naho wakoze.
Bakaniuliza niambie nafasi umetumika. Mbwira nao wakoze. Tuambie nafasi ulitumika. Aka kanya. Hapa sahi. Imani kubashije aho wakoze. Mungu akakuuliza mahali ulitumika. Ariyo mpamvu imyirondoro yawe itanditse neza. Sio maana identity yako haiandikiwe mzuri. Wakwerekana hehe wakoze. Unaonyesha wapi ulitumikaka. Kurero himu wakoze. Kurero himu ulitumika. Ifishi yawe buzujeho ngwiki. Ofisi yako kunaandikiwa nini? Abantu badakunda ijambo ntabwo bajya bafasha. Watu wenye wapendake neno la Mungu hawezi saidia. Ariko Alphonse alikaragara ryari? Nikusema Alphonse ataanza chunda sangapi? Haleluya. Amen. Mujya mumbabaza. Munanikwazaka. Amen. Amen. Ahantu wakoze kuri Methodist. Fasi ulitumika ku Methodist. Wahavanyi ihe karita icyeceme. Tatosha karte igitabo cy'amagambo. Igitabo cya maneno. N'igitabo cyo kwiremera ubucocero. Na kitabu cya kujumbira. Igitabo cyo kuroga. Kitabu cya bunosi. Igitabo cyo gusambana. Na kitabu cya uzinzi. Ibyo bitabo ntabwo bizagaragarayo. Ibyo bitabo byote bitaonekana. Bizagaragara kwa Rusoferi. Bitaonekana kwa Rusoferi. Ibitabo byo kugura byari nyinshi. Bitabo bya kuuza primise nyingi. Ibyo bitabo bizaboneka kwa Rusoferi. Byote biko kwa Rusoferi. Udepoza he? Wapi njona wekaka? Udepoza he? Wapi njona wekaka? Maze kumenya yuko kisha kuelewa ya kwamba nari agent wa Burarirwa. Siko agent wa Burarirwa. Chunga ko bazamu umupira ntibawuma. Nikachunga banipatia hata polo bakaniima. Chunga ko bazamu ingofero ntibayima. Nikachunga banipatia hata shapo bakaniima. Kandi na depozaga yo menshi. Nilikuwa nawekesha hapo franga mingi. Amahero n'amadolari yose nyabitsaye. Na dolari nilikuwa nawekesha kule. Hanyuma shaka ndavuga ngo wenda mu maroji ho bazanyishura. Nikasema kule ku maroji batanilipa. Negereza ko ku maroji bamana umupira reka da. Nikachunga kule ku maroji banipatia hata polo bakaniima. Menya makuru. Nikaelewa habari. Menya ko mwijuru. Jua kwamba mbingu. Nibo bajya batanga ifishi. Jua kwenye wanapandaka fishi. Haleluya. Amen. Menya ko aribo batanga ifishi. Jua kama mbinguni ndio wanapandaka. Ndavuga ko iyi company nakoreraga. Hii company ilikuwa natumika. Reka nyireke. Acha niache. Nigire kwa Yesu. Nisiendea kwa Yesu. Kubera ko Yesu. Juu Yesu. Ni wewe nyine. Iyo utuye muri we. Wakati unatona. Ukagendera muri we. Unatembelea ndani mwake. Ugenda wera imbuto. Ijana. Magana mbese. Unaenda uko na shilingi mitamoda. Nikachagoda. Nani mfuye ro. Nilikuwa nakufa mbaya. Haleluya. Amen. Uri kubyumva utese. Uko nasikia yeye. Uyu mugabo. Mwanaume. Reka mvuge Rusoferi basi. Acha basi niseme Rusoferi. Bila yuko afite abantu benshi. Juiko na watu mingi. Icho gihe. Ile wakati nari mfite umwami bita Rusoferi. Nilikuwa na mfalme ambaye anaitwa Rusoferi. Kuko niwe nakoreraga. Sio mwenyewe nilikuwa natumikia. Akambira tumba mwana wangu. Anakuwa anambia sikia mtoto wangu. Bali abantu barasaze. Bali watu niwenda basimu. Ari amaturo mu bana y'abapasteri. Zile sadaka ni za mapasteri. Abapasteri babisha umutwe. Bapasteri babisha ubwenge. Bapasteri bana wakili. Ni wajanja. Ni njarja. Bibi uvireyo. Toka kule. Ngino muri boate. Kuya kuboate. Kwa nyanja. Twende kwa nyanja. Muri Sodevi. Twende Msodevi. Icyo gihe mu gihe cyacu wabaga no boate ita Titanic. Ile siku wakati hao walikuwa na boate wanaita Titanic. Titanic tumoro cyoga bitateiso. Titanic banakuwa. Haleluya. Hatari kabisa. Hali hafi yo kuri 2020. Kari Kuwa murazi. Kulikuwa hali kuri 2020 ko mwora kuzuba sana waragizeyo icyo gihe. Haleluya. Amen. Nutuwega bitagavuduka twazaga mu mashasha. Na tupombe balikuwa na tezele. Bamara kuyamemba yose. Saba nampokeza franga zake zote. Ibikoresho bya leta nakoreraga. Kazi zote za leta nilikuwa natumika. Leta mbibitsa. Mimi nawekesha vitu yote. Leta mwongeye gukorera Rusoferi. Mimi nasema nenda kutumikia Rusoferi. Abadamu beza muri hano. Banamke wazuri mko hapa. Muri kudepoza. Mko nawekesha wapi? Bari kudepoza. Bamama wazuri, badada wazuri, mko nawekesha wapi? Muri kudepoza. Mko na deposer wapi? Ni muri Sodevi. Ni kuri twahageze. Twahageze. Ni wapi?
Karibana wasanga inawezekana ni kukaribana. Karibana naho arashyushye. Haleluya. Amen. Ayo yose na depoje yo. Zile zote niliwekesha kule. Nagiye muri caisse sociale. Nilienda ku caisse sociale. Kugira ngo ndebe ko bambiki. Usema niende kama baliniwekea. Sanga hana na kanu namba banzigamiye. Wowe uri kubitsa. Abakuniwekea wako na deposit wapi? Imana yitegereza Adamu. Mungu akaona Adamu. Inamwambia ati Adamu. Akamwambia Adamu. Uri Adamu. Uko wapi Adamu? Mani inamwambia Adamu abwira Imana ngumva Mana. Adamu akamwambia Mungu, sikia Mungu. Wali warampaye ingobyi ya Edeni. Ulikuwa umenipatia Edeni. Ariko Satani. Lakini shetani yanzoka waremye. Ile nyoka ambayo uliumba. Irasanga. Akanitembelea. Irashukashuka. Akanidanganya. Hanyuma. Kisha. Wa mugore wampaye. Ule mke ambaye nilipatia. Azalira cha giti. Akaletea ile mti. Hanyuma ndakirya. Kisha nikaikula. Niyo mpamvu nihishe. Ndio maana najificha. None sibyo wambaye. Mimi binyo navaa. Wabwiwa n'iki ko wambaye ubusa? Nini cyo kwambia kama unavaa buchi? Iramubwira itumba Mana. Ndakubwiza ukuri. Mwambia kweli. Byose bizashira. Itaisha. Nazamu ya mafaranga y'abantu ndiza abantu ndababaza mana ngira bonariganyije bose. Mungu anioneke turu. Ngize miliyoni 8 zari Kane. Wakati hanyuma 9 milioni baramfunga. Mugiye bafungaga bakamufunga wakati wale umugore nari mfite afata 7. Mke mwenye kwa nayo akakamata 7 milioni akaenda. Ibindi bitipe bikabira mubwira ariko shabuna wowe utaribishye. Bengine banakuwa nambesura. Hagitipe buriya wakendereye cyusa mboga. Kandi namubwira uririya mu bigogwe. Nilikuwa nimtosha kule bigogwe. Biturage. Kule ku village. Ndebye akayobeke na kanatirere. Sani niliona wakunda na natirere. Ndebye ukuntu ari umwana wa dive uri neza. Utuzani yamaho rosaba doronziza mitamfashwa. Nakatagayo nivatiri mu gitondo. Banaenda kona kagari asubuhi. Abantu bazi umusaza bitaya haya ukora taxi batiri. Ye barajwa bizeye haya bana ngoka ile taxi batiri. Uriye niwe twajanaga gutereka. Ule to tulikuwa naenda naye kudrage. Arwaye. Ananibera. Oya, nikamubwira. Rupo. Kano kanya niyo ankaranga nibesha ngayago. Atoni kalenge uzajya kubona ubonega kuvuyeho usigariya. Sinaenda. Uzatunga amafaranga tu aciye mu nivo ya Yesu. Akose niba umwana wo kuribuka bizakira. Ariko ni utari umwana wo kuribuka. Bizanashira. Bitaisha vyote. Udufaranga muye muri Yesu biduce. Faranga binatosha muri Yesu. Niko numva ndi boga. Lakini je nasikia kama mbameze neza. Niko njya zinduke. Yaruka. Nilikuwa nakula bila tabu. Kandi nyibigaburi. Niye peke nimeshikulisha. Ntambuka nagiye nibimvu igoma. Ninavuka na zile pombe ninatuzitosha goma. Naza twagira hano. Kazinywa mu gitondo nakwiborosa ndaruka. Mimi nazikunywa asubuhi sana mimi nareza. Gira mugenzi ngure gira mu tosi yawe yivemo. Mwambie mwenzako sema ile kiatu aliko yako ivuwe. Kuwa kile kiatu. Yivemo nagari yawe. Toka mu kile kiatu. Boko bw'Imana nagari yawe. Banamo haiko kiatu yako ivuwe. Hari abantu bajya babigisha ngo muroge. Kwa watu wanafundishaka kumuroga. Akagukubita utuntu ngo genda uroge mu masandini n'udute gutyo. Anakufundisha asema uende roga. Tujugunye hano uroge marwe. Uroge fulani. Ntabwo uri umurozi. Hauko murozi. Ivireyo. Toka kule. Akirikare. Hanze hazaba imbwa n'abarozi. Inje kutakuwa kuwa na walozi. Hanze ya systeme ya Yesu. Hazaba imbwa n'abarozi n'ababeshi n'abantu bose bakunda kubesha bakabikora. Yara mbona bigize kutuninja ako ukabona ndiganyije. Unashona? Ushu hari abantu bajya bazari. Uko watu wanakuja pale ukanisa kwa bakambesha. Banandanganya. Basohoye mu nzu banitosha mu nyumba kuri pastor parabazi ko ngira umutima woroshye kubera ko nakubise juba na shona none nanjye ahita kuvuga oh this yo
bamusohoye mu nzu disi ntungaruye gusigare ndaza amateraniro tuvugane akoresha kuyo muri kesi igihe ngira umugisha nkaba nifitiye abana bari hanze muri diaspora basengera bavuga rero nanjye impano hano bantu twaburiye kuri YouTube nanjye nishimireho uyu muntu Yesu ukoreye umugisha Imana yagize mu kandi kazi kambira ngo niba ibandi n'ibitekanisiye byo mu rusengero bakisohora mu kanisa ariko ubwoko bw'Imana muhaje no kubeshira mu rusengero n'ukuri murashaka na kudanganya mu kanisa abatekinisiye bo mu kanisa ko Mana yanjye siko mubabaje mwariba neza ubwo muri kumba muzabikira munora bino mu byaha byose nakoze sinigeze ngirisha urusengero muzabi zote umunsi nabigezemo nagumyemo none wabaje kubeshera mu rusengero wana kiyatanganya mu kanisa hari ahantu hatatu umuntu adacika uhitonde kwa fasi tatu mtu hawezi ponyoka ku Karundo pale ku makao kukabuna tuma Mungu iko natusinyalea hari gihe haba hari umuyaga inawezekana kuna upepeo koko ndikujya numva inkuba shuni ko nasikia kandi inkuba nigikubita imvura itaragwa na radi haipigake na mvura haitanyesha allo cyumvuho bisikia unyamanzi wahindutse ariko tubadilike soto tunundi kuvuga muri kutwandika buri nibyo niko nasema mko nabiandika mvuze bingahe msema bingapi bibiri bitu mbili guca inyuma y'uwo mwashakanye kwenda nyuma waba uri umugabo waba uri umugore uri muri iteraniro mbere yaho baguhanurira banza urugi bwo buhanuzi kuko nta kintu burakumarira kitu uno muri ukimbie kwa kubiro mubanze mwiherere n'Imana musenga wende pamoja na Mungu muombe uracyumvishije umekisikia abo kuwa mbere bo naranababwiye basi ya kwanza niliwaambia umuntu uzi ko yakuyemo inda mwenye anajua kama litosha mimba ya bimwe ikuwe mimba moja kukavuga na bimwe akabatisha umuntu uzi ko yakoje swap mwenye anajua kama shaka swape satani shauri igicenya lakini shetani ni mbaya ni muruti ni igicenya hadi igicenya umukuru cyase kibatiza igicyaha kino kigabo ayi kigabo iyo ni ngono guswap aseni kuswape swap ko bakobwa bambyaye Mana swap wishe dogiteri ngo ni swap uliwa daktari aseni swap wicha ministri ngo ni swap ukawa ministri aseni swap wicha president waje hazaza ngo ni swap ukawa president wa kesho aseni swap hanyuma uricaye kisho na ikamba ntebe mama Sandrine yitangishije utahari mama Sandrine azishyuhije uzicayemo uratamaraye ewana bizacamo neza nukuri kw'Imana nta kintu kizacamo hakuna kenye ntacyo uzabona hakutapata kitu uriya mwana azakurega Bibiliya iravuga ngo nimunegera ibiganza sinzabumba kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso y'utariho urubanza ya mwenye hana hukumu njyewe ibintu byo guhanura biratindaga bitu ya kutabiri bikabaka reka nigire kwa Nyirakinote ndebe acha nende kwa Nyirakinote nione ukagenda unaenda Nyirakinote ni umuhanuzi wa Satani Nyirakinote ni nabii wa shetani afite igicaniro ana madhabahu n'umushumba ni umuhanuzi w'Imana na mchungaji ni nabii wa Mungu afite igicaniro naye ana madhabahu pia igicaniro gisimburwa n'ikindi madhabahu nagombolewa na nyingine madhabahu ndakubwiza ukuri nakwambia kweli ntabwo uri muri systeme ya Yesu hauko mu systeme ya Yesu igihe cyose uzasengera wakati yote utaombea ntabwo uzasubizwa hautajibiliwa kuko utari muri systeme hauko mu systeme abangenda bazi n'abafite ikimenyetso walio wangu na wajuto za ariko nidukuremo inda z'indaro twibagiwe kandi abandi binini nabo naba turibagiwe tumesahau imbwa turushije ubwenge imbwa zinatushinda akili turibagiwe tumesahau Mungu we turibagiwe ibyo twavuye tumesahau shimo ambazo tumetoka turibagiwe 9 tumesahau 94 turibagiwe 9 tumesahau 98 turibagiwe tumesahau kabisa aho twara icyo yakoze
kile ambacho ametenda. Imbwa yo yibuka ibigufa. Mbwa yanakumbuka kama mifupa. Amen. Imbwa yo yibuka ibigufa. Mbwa anakumbuka kama mifupa. Ariko abana lakini mwanadamu banze kwibuka anakatala kumbuka igitanda wavukiyeho igitanda lizaliwa wako abandi bari bamaze gupfa wengine walikuwa wamekufa wanze kwibuka koko umekatala kumbuka wanze kwibuka wangasoho umekatala kumbuka na sababu unaniuzikisha protokole nyingira urambabaje protokole mlifungie urambabaje unaniuzikisha urambabaje urambabaje wanze kwibuka umekatala kumbuka uranze kwibuka umekatala kumbuka kweli wanze kwibuka umekatala kumbuka abandi bagore bararaba bakubita imihini wengine wanamke wanaoneleka kuna wapiga ariko Yesu akarambura ikiganzi wao lakini Yesu ananyosha mkono kwako wanze kwibuka umekatala kumbuka bakurusha n'amatayi bakurusha ubwiza bana kushinda na atayi wanze kwibuka umekatala kumbuka uranze ubaye kari shababu unakatala mu cyumba ariko wa musore abandi basore bari nyakiri babeza bazi n'icyongereza n'itaza imageregere uzahagera urebe imageregere uzahagera wanze kwibuka umekatala kumbuka wanze kwibuka umekatala wanze kwibuka umekatala kumbuka wanze kwibuka umekatala kumbuka wanze kwibuka umekatala